Reka nguhe ikaze mu makuru ashyushye ari kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport nkuzaniye, na makuru nkuzaniye ari kuvugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport by'umwihariko ndetse no muri shampiyona y'u Rwanda. Tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa muri iyi kipe, ibibazo birimo, ndetse turarebera hamwe n'itangazo yashyize hanze mu minsi yashize. Mbese buri tangazo ryose cyangwa se buri makuru yose ari kuvugwa muri iyi kipe tugiye kuyanonosora aha kuri uyu muyoboro. Reka nkwibutse ko iyo ari Menya n'ibinfo, nimba aribwo bwa mbere ugeze hano ndakwisabira gukanda subscribe, kuko nta handi hantu wakora update, haba mu mikino haba mu makuru asanzwe, nta handi hantu wakora update. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo kanda subscribe aho hasi, ubundi tuze tugaruke tubabwira ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ni ikipe itari mu bihe biyoroheye, ni ikipe iri mu bihe byo gutsindwa cyane, gutsindwa, kunganya. Ubundi iyo n'ikipe ya APR bimenyerewe ko ari yo makipe hano mu Rwanda, amakipe ya kabye cyangwa se twabyita ko yafashe intebe y'ubutegetsi. None rero ikipe ya Rayon Sport iri mu bibazo bitoroshye. Turaje rero ngo tukubwire amakuru ari kuvugwamo muri iyi minsi. Ni amakuru menshi ari kuvugwamo tugiye kugarukaho, turi bugaruke no ku itangazo ryirukana abantu bakomeye cyane b'ingenzi muri iyi kipe. Reka rero mbanze nkubwire ngo kanda subscribe aho hasi, ubundi tugaruke turahera ku itangazo ryashyizwe hanze n'iyi kipe, ubundi tukurikizeho n'andi makuru ari kuvugwa. Andi makuru ari kuvugwa muri iyi kipe, amakuru yose ari kuvugwa turaje tuyakubwire. Bantu kanda hasi handitse subscribe, ujye naho muri comment nawe utubwire ibyo uzi biri kuvugwa kuri iyi kipe, ubundi dukomeze kwenjoyinga amakuru cyangwa se update zigenda zitambuka ku bijyanye n'imikino ndetse n'amakuru asanzwe. Mbere yuko tubabwira iryo tangazo rero, reka tubanze tubabwire uko urutonde rwa shampiyona rwifashe. Urutonde rwa shampiyona ni urwumva aya makipe asa nk'akomeye hano mu Rwanda, imyanya ariho rwose iteye ubwoba, irashekeje. Reka dutangire no ku mwanya wa nyuma, tugenda tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Umwanya wa nyuma turahasanga ikipe ya AS Muhanga ifite amanota 0, yarase imikino yose, ni imikino 3 imajije gukina. Turajya kuri Rutsiro, nayo yararase imikino yose, nayo ifite amanota 0. Ku mwanya wa 14 hari ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya AS Kigali iri ku mwanya wa 14, nabyo ngira ngo ni ibintu bidasanzwe, yanganyije umukino umwe, itsindwa imikino 2. Turajya kuri Etincelle ifite n'ikirarane, yanganyije umwe, itsindwa umwe, ubwo nayo ifite inota 1. Turajya kuri APR yatsinze umwe, ari na ikaba ifite ibirarane 2, ifite amanota 3, iri ku mwanya wa 12. Turajya ku mwanya wa 11 hari Kiyovu, yanganyije 1, itsinda 1, itsindwa na 1, ifite amanota 4. Ku mwanya wa 10 hari Amagaju rero afite amanota 4, nayo yatsinze 1, anganya 1, anatsindwa 1. Turajya ku mwanya wa 9 hari Gicumbi ifite nayo amanota 4. Ntago turi bugende turondora imikino yose kugira bitadutinza. Turajya no ku mwanya wa 8 turasange Musanze nayo iri ku mwanya wa 8, ubwo izo zose ndi kuvuga zifite 4. Rayon Sport nayo iri ku mwanya wa 7 ifite amanota 4. Nyumvire nawe ikipe yatangiraga shampiyona idatsindwa, itananganya, itsinda gusa, ikarenda yasoza shampiyona itsinzwe na 1. None yatsinze umukino umwe, inganya umwe, inatsindwa umwe, ikaba ifite amanota 4 yonyine ku mwanya wa 7. Bugesera rero nayo iri ku mwanya wa 6, ifite amanota 5. Mukura Victory Sport iri ku mwanya wa 5, ifite amanota 5 nayo. Gasogi nayo ifite 5, iri ku mwanya wa 4. Gorilla ifite amanota 6, iri ku mwanya wa 3. Marine ku mwanya wa 2. Ni ibintu bitangaje cyane, ubundi Marine niyo yabaga iri muri iyi myanya ya 14, rero ifite amanota 3 yayo n'ikirarane. Ku mwanya wa mbere rero hari ikipe ya Police, yatsinze imikino yose, ikaba ifite amanota yayo 9. Nuko rero urutonde rwa shampiyona ruhagaze ubu. Ejo muri weekend imikino izaba irakomeza. Tujyanye rero na rya tangazo twari twababwiye, reka turibasomere uko riri. Ni itangazo ryashyizwe hanze n'ikipe ya Rayon Sport. Itangazo rigira riti rero ubuyobozi cyangwa se bwa Association Rayon Sport bwafashe icyemezo cyo guhagarika mu nshingano umutoza mukuru Afatami Aroteifu cyangwa se n'umutoza wungirije wa kabiri Azozi Yorosofi. Umutoza wungirije rero Haruna
Ferozi n'abandi bakorana staff tekinike barakomeza inshingano zo gutegura imikino iri imbere. Iryo tangazo rero rya Rayon Sports yabaye yashyira hanze, nkomeze nkubwira ko kandi no muri Rayon Sports ibintu bitameze neza. Ibintu byo muri Rayon byo rwose ni ibindi perezida wa Rayon cyangwa se uno mugabo rwose ukunda kuvugwa mu ikipe ya Rayon Twagereza Tade yavuze ko inama y'ubutegetsi y'iyi kipe nta bubasha ifite bwo kumweguza. Ubwo rero ni byari biri kuvuga ko uyu mugabo nawe agomba kweguzwa, yabihakanye yivuye inyuma avuga ko nta burenganzira, ndetse ko anagaragaza ko yicuza icyatumye akorana na Muhirwa Prosper usanzwe ari visi perezida wa mbere wa Rayon. Nyuma rero yuko uyu mutoza yirukanwe, umujyanama we Habimana Hussein yatangaje ko urwango rwa perezida wa Rayon afitiye uyu mutoza rwakomotse kuba mu mwaka ushize atoza Mukura yaramusabye kwitsindisha undi arabyanga. Ibyo Twagirayezu rero yamaganiye kure, nibyo biri gutuma bakomeza kugenda bahurira mu rwango rudasobanutse. Mukuru rero yarari muri Rayon aka kanya nayo ngayo. Reka ngushimire wowe twabanye, niba wakanze subscribe ni ibintu by'agaciro. Reka tubabwire ko turi mu rugendo rwo kwagura uyu muyoboro tukuzuza 10,000 by'abasubscribers kugira ngo dukomeze kugenda tubona update, tubagezaho amakuru akagera kure mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ndagushimira wowe twabanye, reka nkubwire ko amakuru yacu arakagaruka. Murakoze, murakarama, ciao ciao.